Khove la hin football ayaro puile in fiam na lar hi om tori kher om love ram le ram football mang an hanin bitum ngat phai chuan boru ka lian ngal em en tu mi pui tam tak thin lunga in lung wala te ram mang ai na rel ru te lo lang chuak ngal wa train heti anga ram le ram in an yen le ro pui ber kumli dana nei train khove len football mang football thiam be ram zona le thlanna World Cup khel pani pai chu in chona tham tling pha kum upat nuwa po khum lei zola tu le fa tan hena hril chon le sei chona tan po ei om lo tak tur ani aram lian le player nei tharam te chu an ram mi pui te bei sei na le en khan an ni thina wangin an ko mo porna po sang thin le mizo ten man lai dawa kan pasal thate kong em kima kan thlamon pui thin ang thau khan football a po hian ram sang te hian am player tha tha te hi an thlamon puya bei sei po an nei sang view thin reng ani mitin in kan shiat lar la in fiana tola ngai tlut le en tam na ber World Cup khel ani apiang deuh tho hian khoi emoram chuan an voi khat khel na tor melung tharan phun via zia boga chung huna chuna ni an rami pui te po phurna mel lawan phur thin ne han hoi kira zoila mani lok kum sang ni sompriat World Cup Russia anaya khan Central America ram pakhat Panama chu World Cup om tirata an voi khat khel vena turin an in petling ve ta lo ani kha chuta an ram player te troi om turin an ram mi puiten Russia World Cup khel na munan pan chur lama an ram in avei khat na tura World Cup an han khel ve ta mai tur chu an ram mi puita mu cha le nga lel po ani chuta World Cup chu khel tran ani ta ma se an khel ma sak para Belgium laka sithum fai ngotin an tlom ta pot Belgium laka an chak lo nuwa football thiam ram England an mason le a chuta bai se angin thela kal ta lo England lam chuan goal an khung tamol mula siruk fai ngota ma an throi nu chuan Philippe Baloi chuan mid somsari pariat na Panama tan set piece ring goal khataron tlo ve ta World Cup Panama goal thun masak berania an ram mi puita chuan an lom hle an goal chhuat tamlam te an chaklok mek na te chu rilru an da lawa chu ai chuan World Cup an ram Panama in goal an khung ve ta chu an loma ta zoka England in Panama laka goal kan thuna an lom na nena te kin point Panama in England laka goal khan thun truma an hlim na le lo na chu an ne big chuang hau lo han hoi kuir thui le te dawila kum sang ni panga kum po khan African chim lama ram pakhat Ivory Coast po khan World Cup khel ngai to min an lo bai view to ni kha Europe tlap lian le ro pui Chelsea thiam pui pa ni train striker tharunga te dia Drogba omna le khelna Ivory Coast chuan ram chung boina lian tak civil war an ma chon lai na nge Ivory Coast mar lam zong chu hel hawin thununin chin lam zong chu sarkar tharina thunun ve maek boka chung has nakara World Cup khel tur thlanna qualifying an khel lai le malam zong kum ni chung phei chuan nasa takin an ram chu a boina choka mitam takin nuna an chanani Ivory Coast chu ve khat po World Cup la khel chin ai lawania World Cup khel patura qualifying patlang po thil hau tak tham ani kumsang ni paruk World Cup Germany khel tura ram tel tulta thlanna ber World Cup qualifying chu khel chho ani ta ram tam takan tla Ivory Coast team te pon khel chho zelin te bula player thatamna Cameron Noya chi amin qualifying game khat chau khel turan nei ta chuti rualin Ivory lam lomala kimlo achan chu rai takata antil tum World Cup khel thei tur chuan Sudan an ne angaya chu mai alani lo an chung om khel mul khovel ani to phot chuan African powerhouse anti thin tumnga zat World Cup lo khel to player ton shet nei tharam Cameroon chu Egypt an ne le vengaya bai seina mai a lian lo hle chu game ni chu mel sang khazaruk chunga la khel ton ni in darzat in ang chia khel tiran de boka hun to pa chat chuan World Cup khel to zo su shet ani donani in khel chu ton ani ta Sithum sikatin Ivory Coast on Sudan chun in har salem lo takin he nan changa chuti line Ivory Coast lam lo malakim lo achan chu Cameroon le Egypt in khel chu la zautlat lawani Ivory lam player te chuan locker room lama anin panding hala in khel result chu rilru kap nei ron chungin an ngai chang ani in khel hun to lamania radio atangin in khel lai mek te chungai thlaim
Cameroon le Egypt chu si khat ve phurin anin ne tok meka anin ne tok ka goal alut bel lo ani chuan awei khat nan Ivory Coast chuan World Cup an khel ve thei do ani dressing room lam bawro chu sang hle Egypt lam chuan Cameroon player at goal khong tur chu an lo dang chat ve reng bok amro chu thutlom am lo alo thleng ta referee in hun top dona khuisula ma Cameroon lam chuan penalty an lo chuak ani in khel result ngai chang tu Ivory Coast player te le mi pui te chu lo to na ne an khata thil dang lam ma thleng ani lo chuan tla thai an ni player thale ton thiat nei thaum na Cameroon in penalty an chui lo chu tu pon an ring vekang chuta minute som ko pangana Cameroon tana player pon mo an left back Pierre Wam chuan penalty pe turin an ding chuata Cameroon thiam pui pa Pierre Wam tan po pressure sang takani a pet goal chu World Cup khel turin an rama thoi thleng dona a pet goal lo ero chun an rama tlak pui don ba kha le lama anin khel ngai chang mek tu Ivory Coast in World Cup an khel ve thei pa thung don ani African Commonwealth puyam pui tam tak chun in khel ran chu an ngai ven thopa radio no sar chun Cameroon player tha Pierre Wam penalty a peta ti thule po sa pet pera a goal ta lo ti chu a in zom nga zat Cameroon player te bai sin chu tab zing hal chu ti mek lai in khel result lo ngai chang tu Ivory Coast lam chuan result sun lo tha vele ta chia bo result an share dola Ivory Coast hol him na chu soi don yola hun tam kan mo don ani de dia drogba amna Ivory Coast mi pui ta lom na bel cha ber tu zo ga chu an khotola har sat na men lo an to mek laya thillom le chin chiat lak an shiat deng to tor an ramin ala thlen ngai lo an thleng ta chu ani kum thum zen zon ram chung bon le in do na tam tak tok lai me kan nia am player te po chu Ivory Coast him lam le marlam an mi te po an ni for ram khat ni ma se ram thendar ang mai ngai lo le boina tamna Ivory Coast mi pui te chu avei khat na tan anin pum khata World Cup qualifying an han patlang chu zan khuwa in an ram mi pui te chuan an loma ram mi pui te rel ruwa in lung ro na tam taka pian pha bok World Cup khel tura an tling ti an shel lim chuan Ivory Coast player lam omna chuan an chazia an thlit lai tomin media lam te chu camera nen an lut nga la chuta Ivory Coast pasal tha Didier Drogba chuan micron line thuar an soya player te chu an din hwal thup bok Drogba thu soi zo a thu soi na video clip to te chu adar ta chiama mi pui te thun luka na sa takin ha thoka hun rai takata ram chunga in hir ngau te in tol vok na le mitam takin non an chan to na chu in rem na thulungin an thla ka ram dal thi le mitam tak non na chan to na chu ram ral mong a chang le ta ni chung thil zong thlen the na chan chu football wa ani